بلوچستان اسمبلی اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی چیر دستی دیوانی بندات پتک بلے ای دیوان 20 منٹ دی یا بندات کنک بتا ادھر کتا صوبائی وزیر اعلیٰ مدد جتک اگوشت کے اسمبلی دیوانہ پنج قرارداد پیش کنک بنتے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمپنی جنرل سائر شمشاد مرزا پاکستان نیوی وار کالج لاہور ترتاب کتک پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر ردا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل سائر شمشاد مرزا پاکستان نیوی وار کالج لاہور پنجہ سیمی این ایف ٹی کورسز شرکیہ چتران کنانا روایتی و غیر روایتی چیلنجز نمٹ کے واسطہ مسلح افرادی کوشش اجاگر کتگاں وزیر وزیر شہباز شریف گشتہ کے تھیوگے ملکہ سکول چڈن چکائیں درگتہ ہم گرنچی بنجائی وزارت تعلیم جامع رپورٹس جوڑ بکنا رپورٹ سا چپ اسکول نیمگا آرگا ہم گرنچی شارٹ ٹرم پلان ہم مرتبہ گے فرمان شنگ کنانا رپورٹ مرتم بوگا پد مزن وزیر پیش کنگے کڈنی دیکھ بدا جبکہ درگتہ اسکول فنڈز ہم مختص کنک بتگاں مزن وزیر محمد شہباز شریف چیر دستیہ مسلم لیگ نون ارکان قومی اسمبلی دیوانے بتک مزن وزیر حکومتی معاشی پالیسی و درسی سرمایہ کاری و سیاسی جاور حالانی سر ارکان بیسا زرتگاں دیوانہ وزراء ہم ساڑی بتگاں ارکان قومی اسمبلی مزن وزیر قیادتہ ملکی معاشی محکمی واسطہ گام گے جو سفارتی محاذ دیم روی سرا وزیر خراج و تحسین پیش کتا مزن وزیر شہباز شریف چینی وفد گندونند کو تک گندونند نیامہ چینی کمپنی پاکستان معدنیات و کانکنی سرمایہ کاری کیش کنگے سرا دلچسپی درشاں کو تک مزن وزیر شہباز شریفہ شور و صلیح سر وزیر بلوچستان سرفراز بگٹی و صوبہ ہمگنج ادارے اگو اسٹیک ہولڈرز آوار کنگے کڈنی داتا پاک فوج افغان بارڈر تورخم مروچی سے روچ دا بند کنک بتا تورخم بارڈر ہبدا بگر دا نوز دا مائدہ پیدل آمد و رفت واسطہ بند بیتے جبکہ بارڈر ایکسپورٹ امپورٹ مال برادر گاڑی آنے واسطہ بحال ہے بنجائی تیکارانی وزیر محسن نقویہ نادرہ ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد ترتاب کنانا نادرہ احکامہ گو گندونند ہم کتک اگشتہ کی شناختی کارڈز نظامہ پل پروف جوڑ کنگے درگتہ پلانے لوڈ کنا اگشتہ کی انچی پلانے جوڑ کنک بھی کہ آئیے چا مالو کا آسانی اکارا ہم دیری مبی و محسن نقویہ کوئٹہ کراچی لاہور پشاور اسلام آباد گیش نادرہ سینٹرز جوڑ کنگے کڈنی ہم داتا انٹر بینک مروچی بیاپار بنداتا امریکی ڈالر دا پیسہ ارزان بتک انٹر بینک ڈالر دا پیسہ گران بتک و 200 ہفتہ دو ہشت کلدار و 50 پیسے اثر بتک گستگی بیاپاری روچے گڈسرا انٹر بینک ڈالر 200 ہفتہ دو ہشت کلدار و 40 پیسے بتک امی وڑا پاکستان اسٹاک ایکسچینج مروچی بیاپارا مثبت رجحان گندگا آگے رواں مالی سال اولی 9 ماہ پاکستان وام و ذمہ وارانی حجم 12% گیشی بتک اسٹیٹ بینک ردا جولائی 2022 آچا مارچ 2023 آدھا وام و ذمہ وارانی حجم ابتا 2440 ارب کلدار بتک چشکے جولائی 2023 آچا مارچ 2024 دا وام میں 12% گیشی بتک مرکزی بینک کے گوشتیں کہ رو کے مالی سال اولی 9 ماہ پاکستان وام و ذمہ وارانی حجم 80,862 ارب کلدار بتے محکمہ موسمیات بلوچستان مروچی بگرد نوزدہ مئی نیامہ ہور جبکہ 21 مئی چا گرم گیش بوگے پیش کشی کتا محکمہ موسمیات ردا بلوچستان ضلع شوق کوئٹہ زیارت شیرانی کلات و مستونگا 16 بگرد نوزدہ دا گرد آلود گوات کشیب گرندو گروپ بیگے گمانے کراچی گرم زور گیشی بہانے مروچی گرم دا زود چیلو یک بگردن چیلو 2 محسوس کنک بتے محکمہ موسمیات ردا کہ کراچی مروچی موسم گرم و مرطوب بتے جبکہ شہرہ 14 کلومیٹر یک کلا کے رفتار گوات کشی و گوات نمی تناسب 78% زانک بیبید کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ صوبہ سندھ و پنجاب گرم گیش بوگے خدشہ درشاں کو تک جبکہ شہریہ احتیاط کنگے کڈنی داتا اسرائیلی فوجہ غزہ گورچاں زرباری لوگو شیلٹرز سر بمگواری کو تک عرب میڈیا ردا غزہ نصیریات کیمپ وانہ کے زانے کے جہاں سر بمگواری کنک بتا بمگواری سبب 4 فلسطینی شہید بتگاں
سر وزیر بلوچستان سرفراز بھٹیا کو ایٹم مراکش چٹھون کنانا گشتہ کہ محلود ہے کہ ناشرکاری گرودار ڈائلاگ وسیلے اچھا بند میں ورنہ حکومت اچھا خفایاں بلے ماں آہانی ہرچ گپ پیے پسو دے گا تیاری سر وزیر بلوچستان ای ہم گشتک کہ میں ورنہ نسل ہمیں طاقتیں کہ ماراوتی ورنہ آگو ماز مہرے آئے گشتک کہ من وعدہ کنا کہ بلوچستان ورنہ ہانی روزگارہ بہا کنگے اجازت تک اسا نہ دیا بلے ای گاہ میں تہا مناشو میں ہم کوپگی ہشتری اسلام آباد ہائی کورٹ شاعر فراد علی شاہ بازیابی درخواست رگیز کوشار کے نیامہ پولیس احکامہ آمد کے سگشتہ کہ آئیے لوگے ڈرنا چا آور جنک بتا مارا ای گوشک بتا کہ ایک مزنی گاڑی ہما کے پوشتا چپچ بتا ہما گاڑی اما کنک بتا او برک بتا آمد کے استفسار کو تا کہ ایک اہلکار بیگواں ہیں منسٹری آف انفارمیشن اسی سرا خاموشی پرچہ کے ملک کے تحت درست جانا کئی کہے کن گئی یک مردوں میں ویلوگ سرا گپ کن دے آئیے گپ خراب لگا گوڑا آچس کنک بتے اگر مردوں بازیاب کنک نہ بنتے اور درست پانی خلاف کاروائی کنگے حکم دیاں دیم پانے وزارت دے میں سماعت دا آمد کے سا پیش بھی مثلا وزیر شہباز شریف گوشت کہ عوامی فلاح منصوبہ دیری یا کہ خرابی ہے چھوڑا اوپر کنک نہ بیتے آئی گوشت کہ اشیاء چا مستری بدبختی چی بدکا کہ $اربع ایک منصوبہ سرا خرچ کنک دے بند اور اندہ آئیے ڈیزائنہ فال در بیتے شک نیستی کے پروجیکٹ جا چیلنجنگ گے شہباز شریف گوشت کہ منصوبہ آچا قوما گو زیادتی کنک بتگ نیلم جالم پروجیکٹ پاکستانہ توانائی یہ پڑا ایک مزنی پروجیکٹ ہے مثلا وزیر گوشت کہ منصوبہ خرابی سبب و ذمہ وارانی خلافت رندے کاروائی بو اگلی تھی دریکارانی وزیر و نائب مزن وزیر اسحاق ڈار گشتہ کہ پاکستان سرمایہ کاری باز موہستان بیجنگ مراکش شترون کرانا اسحاق ڈار گشتہ کہ پاکستان کاروبار موئے بابت گب جنانا وشیب ہو گئی اسحاق ڈار گشتہ کہ پنچمی اسٹریٹجک ڈائلاگ باہر زور کے واسطہ اتگی وتی ہم منصوبہ چ گندن ہم کو تگ ملاقات ای میٹنگ صوب مند و مثبت بتگا اے گشتہ کہ پاک چین اقتصادی راہ دیری فلیگ شپ پروجیکٹ مائی منصوبہ فیز 1 نہ صوب مندیا گو سر جنگ تک ونوما فیز 2 سرکار کن گئی پنجگورہ چتکان بازار دکانی جوڑ کنگے کاردیری اماچ بوہ کے خلاف انجمن تاجران نیم کا سرجم شہر دربند ہڑتال کنک بتا تاجران کمیٹی گشتہ کے بازار روڈا شش ماہ پرشت بتک بلے طریقہ اشیے نوک کاری نہ بتک چریشے سببا روزگار اثر مند بو گئے سرکوتے ایپ جارہ سرکاری ملازمین زہرشانی اور رواں کی کشتک زہرشانی ہوار مردمہ سرکار و خزانے کے وزیر خلافہ ترندئی نارا او گام جتر لوٹائیں سرجم بے گادا زہرشانی برجہ دار کے جار جتا اوستے باغناری کیٹل فارما پرائیویٹائزیشن خلافہ فارم زمینانی سرکار کنو کی برگرز و دیکان کارانی زہرشانی کن گیا زہرشانی کنوکانی گشکی کہ انگیز 2 زمین آباد کدگا کہ وطی چوکاں لاب دے گی ایک منصوبہ مدہ کول بیلوک کنک بے گیا مقبوضہ کشمیر ہندوستانی فوج زورات کی برجاہیں 2 کشمیری ورنہ شہید کنک بدگا حال رسانگ در سروس ایردا جنت نظیر وادیہ ضلع کپوریا سرچ آپریشن نام قابض ہندوستانی یعنی فوجہ لوگ تراشی زردہ اور چادر اور چار دیواری تقدس پامال کنک بتا انہیں آمہ ہندوستانی فوجہ 2 ورنہ تیر جتا اور شہید کتگا ورنہ نے اکثریت پسند ظاہر کتا اور دروگی کوشش کنک بتا روس صدر ولادیمیر پوٹن بیجنگ چین صدر شی جنگ پنگ کانگو گندن کتر در ملکی میڈیا اردا روسی صدر چین 2 روزی تروتاب اتکل بیونا شونا اسٹریٹجک شراکت داری گیش کنگے دستاویز سرا دستخط کتا ایموہ چینی صدر شی جنگ پنگ کا روسی صدر یکجا کار کرنگے عہد کتا و گشتہ کہ چین روس مدام یک شر ہمسائے سنگت و بامی اعتماد شراکت داری بتگ روسی صدر گشتہ کہ شی جنگ پنگ کانگو گپو آل سرات پاک و دوستانہ بتگ